me ka asanyu sabi yo nya kunta kani itulu no kiwichi ya ku chiku nya yesna atos ton justo non chiku nya tsinu sa to kwa kaponi no no nanti ikyo to no nya yibi yo pare to no ya anda kani tos to no mejora pues chiku nya mana cha pare de oni kuna batse no nya yibi yo cha batse ki ya ku de kyo no nya yo cha nya ku za aston justo nya ku espíritu ga cho nya ku nya ye ini tai yo ya sa anya ku chako kanta ko tsira ko cha ni kira ku na chiku no aston justo cha nyo ku sa nyo ku nya sa ai tu chi nya tanto ku ko no aston justo kwa ka ku ni no ko iki to nyo ku ito no nya kunda kani to no sa me ko kibichi cha nyora nanda kani ya cancha carta sina cha apóstol Pedro ya cacho sa la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 3 nyakunya capítulo 1 yo chenga y nyaku kwa versículo nyaku okoyo nakami nyaku versículo okoyo si oko iyo onakami sa chila chana ku je ta kon shika ito ko sa sabi kamego cachi nyaku versículo okoyo sa chila ra kachan quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Taki niña, taki tiempo cha kintu ki tiempo yang tota cha ku Noé yokora. Cha yora ni ndakanira no kwenyewi tiempo yang siora kanya batsi tondo o no nyunja iyo cha zini nyunya kanzi tsana tono kweto unya ni ka cha Noé ka kachi to yo ndakanya ya cha Noé kara ndakanira tu stonjus tono nya za stonjus nora nya ndakanira no kwenyewi ku i siento vi igapia tono sangunya dakani cha Noé yo tu stonjus no kwenyewi tiempo yang siora cha tono tiempo mego bichiran ji chilubi kutuni no naga chokwa cha no bare kwe tiempo yang tota aye bijira ko kanatsi no ko isanquia cha ta tiempo cha no e gara kweni binzi to yo tiempo gara kwa apian chokwana i cha kanja gara kanya chora i siento onishiko impia isa siento isa kuya yo kwe cha ka tsanya kunya kwe siento o kopia nyanda kani cha no e ka to ston jushira nya ta tiempo sara shobi no buena tona sa cuenta tiempo ye me go jina jora tion ka o kopia ka to ston na jora nya sabana no ngachina kwa bia shobi cha te cha ku no e gara cha gara ni kara i siento bi ka pian ta kani ra to sto jus no kweni viganya nanda chapi ni buena vari chanji kuto toni kitsi nunga yibi ota tiempo cha noega kachi nya ndakani to yo nya ni ku sabi shen nya ku nya ubishiko tsikwa ubishiko ntu tono isan kwata nanda sa kwenda ni sa ora ku nya mansi ni sabi gani kura chanji tu cha kwi nungu cha yo cha nya tu arka kutu saba acha noega chaikara ni kona ni kansitsa kwa meso ni binzi ndo yo nunyunja yo ta tiempo sara ona ni kanzi tsa unda kani cha noega nya tani mera tsi nya sera tani mera tsi kwe sera tsi nya ni kuna ni kanzi tsa ni tibi ini tu arka ka tsindi sandi tu we kiti ni kachi sto jushu yanda chira cha kwena kara no ni kitsa sabi shena zitu cha kwe nunyunja garanta ko tu arka ka cha ikakunya ni kaku wena cha tato naka 28 kweto ngani shi ni sa tiempo nzika to arka no cha kwi ni sa kira sana do nyoka nyu ichi no to arka sana ni kuni kena tono nyaka kunya kwe kan tanto ko na cho te tono manga kwa atu kutsanya kiwichi wari kuni unda kani wa tono sa anya ku nishi ka kuni to sani ka kuni no na ta tiempo cha no ega nyani kan cha no ega ran tini kan sit sana ran di bina ini to arka sansa na kakuna nda chapi ini na bari sa apa chi yang jono ye yibi gara bat si tonto
chanya ka kunya weni kansi cha kuna tunga weni kansi cha kuna tunga ra chanya wa tono tan mecha no e ga kunya ka yo nya ka chi tong yo so nya tono sa gora ka chi tong yo nya quienes en otros tiempos tan yo inga tiempo nya ku nya mani kansi cha kweni bio chani que zinja tus tonjush ya tuya tono cuanto la paciencia de Dios esperaba ka no ini tonjush ba ai ni zinja tuya na an zinja tuya cha kwenin ta cha bi kwen ni bio cha nya kwi kachi ton yo esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca en la cual unos pocos, es decir, 8 personas fuera salvada por medio del agua. Nya ku nya zinjatos tonjush za ya tiempo ka no ini ya to wananda chabi ni na chete manda chabi ni na rani ki tsai kira ni ki tsa tiempo gara ni ndachun tonjush to no nya sabi shani kitsi cha ni divita ni me cha no e katsi kwe sera cha unana ni kaku ke chio no kwa meso ni vi do yo to tiempo sara ba unani vi yo ni kaku cha vichira na kunche ko tiempo me to kona yo tiempo me to kona kunche ko vichira ya tsani kuna agua to no ye to yo cha to no ya ku to sto yo sta do yo kwa agua ni vi kwena anta kan ni to sto yo sto no kwa tienda kwa jiga ni kwa ra sa in kwen ni vi siana i to loka ana ko kucha so ko to sto yo ya tiempo ye yo vichina cho cha vichia ku ti sikaliora kwa atu ko kwenya no kwena sakunda to yo anta kan ni to na to yo tono nya nyo kunya ye nu nya hibio nya tono tiempo mego chaten chukwa kwa tini usa koto kwa kakuni no ta tiempo sara zeni un tibi kwa ini tuarka to wa kakuna chavichira nchikunya tini usa ni ranchi kwa tini usa to kwa kakuni no tiempo nya ku kinanti ki kono nyuncha yo pari nya kunya sa i tuchi kakanda to ko to stonjura sa to kwa nakaku ana ko gachi mego sa mego cha nyaku kunyu yora kungui te nyaku espiritu nyaku unza astonjur nya kuchaku ko yora manai nyora nyoku nya kundu ta tondo cha sa nya kwa tono nya sa anyo kunya sa i tu chin tanto ku kostonjur chandi sandi to wendi ti kwa tsika i chi stonjura stonjura chi je wenia manguita wenina kaka kon chandi sandi to do na kuma ne kunta inira tsika jua kwano weni tiempo wenira kucha so ni solo nya takani yo ta tuku do wani ini wina ba akabi tuku chanda tuku tuku ni nunca chi oña ku no carta sina cha apóstol Pedro yoña ku kwa uniga primera carta del apóstol Pedro capítulo 3 versículo 20 y 21 bichumina ka viña ku 21 yo cha ka yu tsaño bari tono chi kuya sa buena cha no bani ka ku unanaga ni ka ku buenari ni kansi sana divina ini tuarka ka bari ikaku no ku ka kuna ni kachistonjush chanya ku tiempo nya ye mego bichira nji kunya tini usa ni nji kwa tini usa to wa kakuni no chana ka vinya kanya ku kwa oko iyo chanya to kwa kucha so wanyara capítulo wanyara kunini kachinya ku kwa oko iyo sachila ra kacha so y correspondiendo a esto el bautismo ahora os salva no quitando la suciedad de la carne sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. Tono cachicha apóstol Pedro, bautismo ya dota buena yo, chescaqui, te cueshiti cuenya ya kwa puñuna, tono cueshiti cuenya ku cuachi puñuna ka, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. Nya ku bautismo yora sa nya kweshiti kwe kwachinya i kunyuna soro te sa yantu tsa ndanena nda dibi kwenya ba ashinina to ku sa na nya kunistonjus tono nya buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo tono nyo kunya kancha ochete kan kunya kutuni no yo chi kunya cuando chanya ka acha Pedro yo tsa kachi bari kachi ra tono kachi ra nya ku nya kunya cuando cha kuena yo kunya ska kunya cha yo kunya tuta cuando ka to con chi kunya cuando cha yo naga yo bari no nya hibi yora tiempo ni ye ki bichira nya kwa ancho o kwe tono kwa we ye no nya hibi yo kuena ka bi tu ton sto yo ka kuna su tu buena tono kuena ka bi ton sto yo chanchi kunya ye no nya hibi yo bichi tono nya ye na cuando cha
nhà si bị ba chi sẽ chi Espíritu Santo nhà cancha no tu cha Mateo cả nhà capítulo o co una ga chi cu qua o São Comi nhà Mateo 28 versículo 19 ga y ca cuña cancha no da cancha tata Jesús chu no cuecha apóstol ga ni shi chini nyu sa agora chi cuña ndo ta agora sara cha nhà cha te tono ikara ka atsa in sibi cha vijera nanda ka togo cha apóstol Pedro yora ansi cara no zanja nunda kanja tata Jesús chu no kwe cha apóstol ka cha naka viera na kuna tono ya con cabiora primera carta cha apóstol Pedro capítulo 3 versículo 20 y 21 Juan y cabio cha yora ka bautismo ya tu tan buena yora ska kuiga cha Pedro choro de nya tini unda ka ton chi ni shibi tono ni shibi na ka cho parita to na ka chi unchi bautismo kwa ska ko ka chura y andara ko ubi bautismo ye ko ubi ya cuando chago mitu unya cuando chago ye cha ya sa kwa tono sanya kumani tono kumani squago kumani nantu ko cha nunya yibi yora tono nya ndo yo kweni bitono buenas cuando cha nishikancha nya ku no tutu ta Mateo ga nya ku capítulo o con naga cha mi chibira na kunta y no nishi kutu yo cha na kabia tono nya na kabia to na kutu ni no cha nya tono nya y kagunya nanda ka ni shotu yo tono nya nunsa atata Jesús tono nda kancha ya chu no ko cha apóstol cara que nya tsanda chakuya que nya bari mtisa kwa buena ratsini nanya tata Jesús ranzi ya no cruz ka ni katsa ni kwa ni biganji nana ya no cruz ka sa akwa chigo cha nzika ya uniki ini kamisanto ga cha nya nuni ya unigiran da chakuya nya tono ni ya akinda chakuya ikakunya nda kancha ya chu no kwecha apóstol no kwecha nzika no tsiaka cha tsanya gwa tono yora kuni kamiya yora nanya na kutuni no tono nya nunda kancha ya chu yo nya ku nya Mateo nya no tuta Mateo yo capítulo o con una yo cha na kabonya ku kwa son kumiyo yo gunya kancha to yo nya to kwa na kutuni no ri tsini unda ka to go ni shi tsini cuando chago ani shi tsini cuando chago na to kwa nya to kwa naka kuni nuna bariñora nya tsa anya ka kuni no go gunya cuando chago ga cha nya nzini so do to no ta tiempo ya tara kachina to no pues nene lugar pues kwachilu su kaku to no ta tsanara y gancho ini nanzanura kachina sanya na ku utsini cuando chatsirin ku ko chumi tsiri ta tonji nando tsira nya nda bi tsigina cha sani ye to no ba akwa to kana ka ba to no ba anishibi kana chorote inyantara nya cuando chago yora nya no nanza no vi su no su kwachibi to no nya gwa tsini kutuni no yo cha nya tatukunda tukunia kunya Mateo 28 versículo 16 ungabi ya to inga tu tiempo unsa weni unche weni ya to no tu yora nya tsika you know weni anda tatukuen weni biblia ran tanto weni ra kapi weni to kwa goku tu ki itu oni na gacho parita tu kwe kapi mego ra na cho so akachi na yo gaito che de kano bien tanto ku mego ra kunane anta sabi asu saku tu ki to nya gwa tsika you know weni tatukunya kunda tu ku weni kachi ya ku kwatso y ahora kachaña sachila la cachasua. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte que Jesús les había señalado. Tendi utsi ingwe chaku chansikanu citata Jesús chakwa agüera ñu Galilea yo kuno ni kachi tata Jesús jiki ni kachi ya ta kenzi kanu ya chikwe cha discípulos tan chaku ya no cruzka cha saran zikanu ya chikwe chayo chanja kisani kachi ya tatu ki yo ra kung goyu nya ku Galilea kara ikainga inyu kulu no kung te za sani ka ame yan chi ku no kung go cha kun jatura cha yo ra kachi ya 11 choro te kweli chi kwena tsini to ko yo ra ncio utsi ubi kwecha cha yo ra nya ko inga cha yon de tayo cha no va ko ni cha ori in cha yo ku cha ku Judas Iscariote cha za andan ni ndasia ara to uno pues ni vina kunda si tata Jesús to ni kinja mira to cuando si ara tata Jesús chachagara sandira za mira mera to no nya ko kara inga yo tsanya cuando utsi ingo yo
uchi in kwa cha nzi chika no tata Jesús ku kwa cha inga yo ta kini ka tata Jesús cha nya ku kwa chon ubi ora kacha soa. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Nun zini buena yansa tata Jesús ya kinda chakuya. Cha nun zini nanzaya cha sabana nda konyuna ya. Cha te sabana rani ku kwachi ini na kachi tongo. Cha nya ku kwa chon unillo 18 yo. Y acercándose Jesús les habló, diciendo, ni cuyachi tata Jesús ni cachi ni kaya. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Bichiran dane enti iñan, tono chun, para autoridad de kuchun. Bichiran dane enti y chuyo, ya no anti bichi no nyunche, jikuni ya cachi yo, nyakuni ya cachi ya kuya. Nunda chaku yara nya ku dane ya tono nya kunsano ya no antiviti no nunja yo chan warmi tume ya kuston jush chanya yora batsi tu tono so akara to yo chanya ku kwa son kumi yora kachi to yo y después y hacer discípulo de todas las naciones da cancha ya chunu kwe chaku discípulo bichira kwa agwe Chasara satu bago asnau para ku tung sa celebra kacha hace discípulo chanji kwa sa ana discípulo ina tsatsini ratini ku nasna ana no ingana to kana kutuban nyaka kunya hace discípulo to nakuna satu bara ni biana kuna sna ana no ni biga to kana kutuba kuna chenya kunya nyaka kunya da cancha tata Jesús no kwecha nzitsika nunzi ya ku apostol ga chavijina ga jora nya kanu biana kutumini koto yo bari tono tatu kwetsa kutoni to kuto yora ku kitsa tono chenya ba yora sta ya shino chanya kunya kwetsa utsi cha iyo cha yora chanzika no tsime tata Jesús kakura me tata Jesús me ston jusko ku yasna anu kwechayo cha nya njikwanzi ni usa kwechayo njikuchunda kanja tata Jesús yo kwa ara satu baku kwenye biyo kwa ara sna uno kwenye biyo chatanzi no sna uno na haranchi kwandu tana kachi tu yoswa bautizándolo en el nombre del Padre, en el nombre cuando chaku buena si pipa si se echi Espíritu Santo cachito bautizándolo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Ajá. Ya cuancho o ni vi tono muñunja yora. Kwe punta inina tono yora tsimi untanne ena isibi. Para el Padre yora su sibibi. Hijo yora su sibibi. Espíritu Santo yora su sibibi. Tono nya tsimi untanne ko isibi yo. Chanyo yo kuno ye kwa meso kwena tuto bari kwetsana dane nasibio chate tono sunya kachi mengu kui nya kachi meto yo go kui mechi mena kunje gonchi kuno kancha nishindan dazi mi cuando ya kwato kwa kakuni nigo bari ni cabe primera carta a Pedro ga capítulo 3 versículo 21 ga ka atsai bautismo nya skako yo te kweshiti kwe kwachi kunyo yo tsiki nya na nya dan ko nya ba akong kasino to pasa nya ba anus tonjus chanya yo punya kachi to yo so cha na ko tono yo kwan da kanja ya chu meta ta kisu da kanja ya chu no ko chan se kanu tia ko cha satu ba meya cha bichira na ko to ko na ko inga kabito kon chi ku no ni kitsa ko cha yo sa chung wera to ni kitsa ran za sha wera to ni kitsa sa chung wera ni kitara harato kwa ya nakunta ino ni shinta ni shis kwanto chapera cha tono kachi utan yelu ni kitaka yuto yo ye mi tu un bautismo ko ubia choro zanya kwa tono kachi ukwa ni shinta nda kwa tsimi kwanto chana to kwa kakoni nuna barita to nakachi u chiku bautismo tsimi kwanto chako cha tono to akunya kacha ye ubia ta yandara ko ubia kwanto chako ye kancha no to yo ye mi tu shinyani te tonto oye no nya gibi yo kwa
saba kwena ta yo kwena ku kabi kwetu yora kwetsana kutuni ini na nyanchi kusi bitini kwantu chana chatsanya kwanto kwena ra kwantu chana tono kancha nya ku lutu tu cha Mateo yo o capítulo o ko unayo versículo kumiyo kwa kachi na chini kwantu cha ko so bari so kancha yora me tata kisu ni kan gaina da me ya ni kan tenda kancha ya chunu kwecha apostol ga chakwe chakara ni kunta katsi ini ra nishibi chakwe chaka kucha squantucha chanishi squantucha kwe cha satsini kwantucha go nyora kwetsini o sami bari kwe cha apostol gara ni kunta ini ra nishinda kancha me tata Jesus chunu wera chana kabo bichira na kono nya tutu nya ka nya kun tutu nya na niña Hechos capítulo 2 libro nya Hechos yo na kon yo ku carta kwecha apóstol yo wa kancha nishi ni gitsa kwecha apóstol yo sachungwera tono nishi sachungwera nishi sagwera tono kwecha yo kucha ni kinchu tono cha yo kucha ndaka ni stonju chunu to wa ni gitsa gwera sa araña kuni stonju cha nyo ka ku kwenya tsini o kutakandi sandi to go ya ye no ya yibio cha te tono kachi no ye tondo no ya yibio bari kona tsa sho kwe yo kuna tsa kunta ini tong yo ra sa to non si sa ko cha apostol yo cha kwa asha kwa ni kwe nam to yo to no nyung cha yo ra nya i tundo ka kwa to no i anda kwa kuni ka chi no wen di san to wen di chi kwa kun sa to yo no tundo ka kwa ko na kuni sa i to chi ra ka bina dan to kuna an nya tsa na ku to ni na nya tundo ye no ya yi bi kwa nya na ko ku cha so ni kwa na cha so na ra ye no ni ani ka atu ku chanda ka ni ka i ki sa ra ni nya ka ku tu atu na ko sa na i tu chi nya tsa na kuni ta na anta sa bi aso sa bi cha te nya tse ka yo no di san ti to we di chi ku nya sa ko ni tu chi we di chi ku na bi chi ra ku ji chi bi to ma ka chi wa ta tu kwe kuni kweni ta kwa weni i biblia nya to no nya kumiyo ta tu kwe kuni kweni ta kwa nya ra no celular kweni ta kus no to kweni i nya ku nya application ka jo anya biblia ku na to kweni biblia ta ta no biblia i to ku cha ku dan to ku kweni biblia nya ka be mi che una nya versión americana nya cha nya kus no kweni no celular kweni ku kweni no celular yo ra umi ubi biblia tono nya kabi nji ni kwa jora tsuma ya kabi cha nta to ko ni ko ni ta kwa ni nya ka to ku so na le te mera nya ku ka chi no ko ni kwa ba sha ka nya nan to ku ko ni biblia swa cha sara ka bi ko ni bari tangi bi to ko ni ti ka yora nya ba chi to ko ya sta ba shi ni ko ni ki bi ko ni che to ko ni in ka to nya ra sta ko ko ni ka bi ko ni ya chi ni mu nya ku ni ko ni na jo tono yo ku ton do ye to ko ti ka yo cha ba sha ka kwa ku mi ko ni biblia cha kundo wani ti wani tiempo lura kapi wani harto kunta ini wani ya kun kapi yora cancha y nuña Hechos capítulo 2 nakabi ku wa okotson uniyo versículo 38 yo nakabi tu yora kucha so wani kachi tu uña ku versículo 38 cha apóstol Pedro kucha kuni kanto yo cha apóstol Pedro su cuenta mera ni cara bari tato na kitsago kawo man yatsa anya ku capítulo 12 cha yora kanya ni kitsi poder nya stonjush espíritu santo stonjush ni kitsi cheme stonjush zikazi che ora ni ka cheme stonjush sa anya cara sunya kuni mera cha nya kache kunya ni ku kwa o kotson uni ora kacha y Pedro les dijo cha Pedro ora ni kachira soa arrepentíos y sé bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Yo engacha apóstol Pedro yo chacha lloran si cara no sa metata Jesús nunda cancha metata Jesús chun ya con Mateo 28:19. Si cacha Pedro estaban los 11 apóstoles que chaña guancha apóstol Pedro ahora ni chancha pues ni stivi fuera ni sara chakara ni kunda katsi ini fuera ni shis cuando chara ni vita tiempo pues mera ka chaña cachi un yashinaño guani cachi Pedro yo da chave ini koyu cha sara cuando chata in goyu
sibi tata Jesucristo to kwa na ku ka no ini ya sa kwa chico yu cha sara ku ne ko yu i ta vi ta to ku conmigo yu ni cachicha Pedro yo cuñan de ta Mateo garacachaña bautícelo en el nombre cuando chaco yu buena sibi pa si se eche espíritu cachi Mateo ga chaman cha llora cha apóstol Pedro yo indigo cha apóstol yo cha lloras cuánto chaco era nibi sibi tata Jesucristo ña sibi tata Jesucristo cha ñaca cuña ka no shina tu cha Pedro calla ni cabe cuña ña cuña primera de Pedro capítulo 3 versículo 21 y ka cuña ka atsa y bautismo ña ska cuña choroteto no cachi usaña ta ñora nanda katon o ni shintanta si cuando chaco to kwa kunino ña ku primera carta ña cha Pedro yo ña capítulo 3 versículo 21 gacha y correspondiendo a esto el bautismo ahora os salva no quitando la suciedad de la carne sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo toño o cuña y ni cuatro yo callo tono parita tona kunjen dio ni capítulo ni ña versículo yo cha llora ka inza y bautismo ña ska cuña cha inka cuaña ka igual gacha cueshiti cuachiña cuño yo cuachiña cuña y cuñor cueshiti ña tsiki cuña na ña ne coña wa akutuni no sa aña da chaco tata Jesús yera yeya si tono ña cuña canto yo chata en naka yu sa ini cuaña kubo ña cuando chaco ña kakuni no yo sa ñoni cuana na kunchego cha sarato cuana sa akutuni no ni shindanda chini cuando chaco cha ña ño cuña cancha Pedro ña cuando chaco to wakako ño wakako cha ña con Mateo 28:19 y ka cuando cancha tata Jesús no cha apóstol ka cha Hechos capítulo 2 versículo 38 o cuatza sa agüera chuyo cha ni shini casa agüera ña yo ahora cacho zandu cha cuena tono ña sibi tata Jesucristo cha y cara ni ña topa tono no va a cuando chana topa na kukano inistonchu sa aqua china cha sara kuni nena ita vivi ita toko komina ne cachi cha Pedro ka cha na cabe tu ña ku kwa o kotsan kumiyo ña ku versículo 39 yo cabe ña ku Hechos capítulo 2 versículo 38 y 39 kwa o kotsan kumiyo ra cacha porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para tanto como el Señor nuestro Dios llame. Barita villora quinum coyu cachi cha Pedro yo. Ana kuna ka cha Pedro no fue nansi kini cara tuyo. Fue nansi kini cara tuyo ku tabiyo promesa ku tabi. Yora quinum coyu. Cha ño tabiora du tan se goyuña. Jiku kwe se nanacho se mena se ñanina se shikwana se kwe tatana ku tabiyo mi tu tabiyo ku no kwe nansinga tabia ku no se na no se ñanina no se shikwana mi tu tabiyo ku cha jikwi ña cuando chana si tata Jesús to kwa kakuninuna ña ku tabiyo cha ña tabiyo ran se ku no kwe nansinga no kwe se na se ñanina se shikwana cha sani tabiyo ra ku no kwe na intsika shega anchika buena inchika menitse mera tsani ya ubemil piaguan bi ga ubemil piaguan ka cha apóstol Pedro yo tuyo cha ta sabes tonjus ya mera ndota yo tabio cha ta sabes tonjus bendici cuando santu cha si tata Jesucristo ra ndota wani tabio cha cuando ya cuando ya sara ya tsanan ndota na tabio pero nyoku nya nishi cuando chana jinchi si bitini cuando chana to kwa kakoninuna cha to cuando chana si bio cha sunya kachi mebi sa kachi toyo nya tono chini unya cuando chana si bimeya ya ni kitsis kakuyo ya ni kitsin si ino cruzka ya ni sokoni ya no cruzka si bi ya kachini cuando chakoto kwa kakunino naka bien kwa ubishiko yo versículo 41 ahora cacha entonces los que había recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día
como 3,000 almas. Que saran santucha 1,000 ni bien santucha si vitata Jesucristo cachito. Su ina su ubina 1,000 na. Ya no va kwa meso ni bien santucha quizá kini cancha Pedro yo. Kwa nan santuchari quizá ku kinya ye biko pentecoste y biko nya kuya sa kwena kudioga. Señora y biko ka no kunya ye kini cancha Pedro yo. Cha apóstol Pedro yo. Cha ikara kwena nda chabi ini kwena ni kunta inira. Quizá ran santucha 1,000 bigana. Cha no nya ku libro nya hechos yo. Yo okunda ne con ti iso nan santucha yora. Santucha na sibi tata Jesús. Kona ni santucha nya ku nya título cacho nya ku nya cancha Mateo 28:19 nya ku Padre, Hijo, Espíritu Santo. Kona ni ini biko ni santucha nya. Chorote bichira tiempo ye yora nyaka kwa meso na santucha sanu nya yibi yo bichi. Cha no babari ko chasna gara tono sanda kanigwera. Cha kwena kwesa tu chia tsana kutuninara. Ka atukuna nyanta ndaka ni chabari chaskwa aye kwe chagara kwa askwai. Chorote kweni skwa akwe tukito no nyakachi tuyo. Skwai yasna akwe chatse akanui. Chatsa nya kunya tonon chichi bisana tsa kwe tsana kwanjo nara kwe takno na kucha sona tuyo. Bari kachi na tono kasu we tono nyam. Kwe yo kwena tsani kunta ini tuyo naka chora. Ta kweni bi kwena tsini yura. Kachi na njitsi no ini yuwa ka nyora konya ni skwa ina chanda kana konya ni skwa ya sa kunya kabiso tuya kabituya cha so tu ni shinda kani tu konya no cha kokara ye tsiong yo te tsa yera nusto jush cha kunya chanzano nya anciano Efraín Valverde Senior chakara jara inya libro sa anya ni shikwandu chago yo wa akara wa antakanira sa atunga ni shikwandu chago cha ni kabitunga Chata sabes tan Rusian di tunyan cha nyano chanzanuga cha bai sutani no me bai bari chakara chinche sora ni yo to kwa kunta ino ya tsakan chayo sutu me dura ni dakani dura ka no via na kutuni no tonga mera ra dira tiempo ra tono ye ki dakani ni utsa acha chanzanu luga chakara zindura niños son zikabira cha sansanan sara ni kutuni nira cha ni kuinira tuyo bari ba inume nira ba inume tsanya kon dira tiempo rancha tukuranya ni shikwa ni kunta inira cha nyaga kwa ba anume bari chinji ni sa go tunya no nacho cha tsanya kwa ikawa ni kunta ito ore ikawa kunta isolura te tu tiempo yuranda kan ti kwa solo nacho cha no anda kan nacho bari ka no via kunta inina tato nasta ko tu kunya manganyo nacho cha ikira kunda kaston justo no cuenta no ni santi to buena kunta ini toyo tanto kweni sana ra inkira ston yura kunda tsano ya cha kunda kwa go cuenta cha unga chi ya meuran tio inki kunda kanu toyo tio kwe ini binan tsiniyo kucha so toyo cha te meura kweni ti no ka ku kwe tsa kwena ni tsa meo kweni ti ni tona cha wadi ta ka bigora kunda ga ino nya ku mego cha sani ku chinje to ko inkana cha ta tunaga chonya mangavi gore kunya kacha ni kwena go ku tsame go cha ni ku chinje to ko inka to na to no ko ni shikunya ku chinje go inka na ta to ko ka bitu mego cha tsanya go to no ni ite muri ora nda kanin chiku ni shikwandu cha go cha sara to kwa ka kuni no go cha nya kwandu cha ni ku sivita ta Jesucristo jara sasana ka kuni nuni cha kwe kunya kacha kwandu cha to go sara sani ra niña amasa sunya ku tugi pare kache nya kache kanya ya no quitando la inmundicia de la carne o no quitando la suciedad de la carne tono kunya kacha nyaku un wanducha ko chorote tsini unda chavino chiku anda kunda chavino da chavino yan ciora joko di timu yan ciora konya ba anisa nusto jush chave jira tsini unda chico koranda chavino cuando chago si vitata Jesucristo gara vichero kun kape ko tuya changu tuni no nya ka aston junju kwa tsini usa chanyaka kunya gusa to kwa naka kunino bari nya kukunyo ora kachi ya i kwa ya kwanya ba nya kukunyo chanya kukunyo ora nchi kunya nacho ya kwa ancho onya ku kwa chiye no yu yo to naka anchi ku kwe kwa chiya ta ni kunyo yo sai choro te nya tsini nya ta kundun che ino nya na ne che ko ka kunya ka botu ya cha tumme ya kunji je yo to kwa na kusa nya kunisto jush masa aganya kuni mego
bởi tôi nó quá chán giờ là xã nhà cô này mấy có thể quay xã nhà cô này tuần chút cho xã nhà qua tuần chút cô nhà nó chính chế tay tay nhớ tôi quá cú xã nhà cô này tuần chút cho nhớ cú xóa chỉ nhiều quan đồ cha nhà quan đồ cha ini bana tôi quá xa na nè na nhà cả cô này nuna nô tuần chút iki nhà cô si vita ta Jesucristo chỉ nhiều quan đồ cha na cả yêu tôi yo bởi này cái sao cả vì nhà cô carta shina cha Pedro capítulo 3 versículo 21 cả cha Nanza atocó Mateo 28:19 ga nunda ka cha mesto yo chuno pues cha apóstol ga cha apóstol la pucha ni quizás cuando cha pues ni vio cha ño quan ni to kan cha no libro nya hechos yo to kwa mangu do ñogo sa engaña sinio sa to no sa pues chance ka no ti me tata Jesús sa to kwa ne kwa nya ka ko ni no cha te tato naka cho bari kwa ancho anara ka anu na sa cha apóstol Pedro ga cha no baka no na cha apóstol Pedro ga na cho cha apóstol Pedro ga ran sikura in chanda kui ini cha kara in chanda kui ni kura ya ta que tiempo yan za agwe soldado ga ni katia tata Jesús no ka no to yo kwera ka cha Pedro ga ran dava ni Pedro ga ya ku ya yu chi na no to kiran zan chi ni so in soldado ga chi to Pedro ga su in cha ni chi ka kan ni vi ga cho Pedro ga kwe kwa ni chi ken vici ni ran Davi ni ya yu chi ran zan chi ni so cha soldado ga to nya ka kunya je na nya Stevie cha Pedro ko chi ni usara sangina cha ta sa visto ju ni do i kan cha i to wa na ku tu ni no to no chi kunya chi ni usana cho ta to nya cha chi ka ku nga to na ko ba ni sa cha Pedro ga nya iki era kungu tata Jesús to no nyu Jerusalén cha i ka kunya kun ga tinya ko ni viera kun ka ni na cha Pedro arne ko ya chira ka chira no kungu ni yo ni nya tata Jesús ra ya na mandu ta ani ko ni to no tundo yo ni ka chichara to no tuma ba akara cha ten danji ko me tata Jesús ra ni ka chi sa ku cha uno ni ta chi ni va yo ra sa chanyo ni ka chi to no to ku nya ka cha ni ka chi tata Jesús nya ta chi ku cha Pedro ka cha yan dara su ta chi ku cha Pedro to no inka in che nya va sta vicinira to kwa sa sira nya na mangu sa tata Jesús nya to no que ta yan ji za kwa ba ji na jo ba ji ya so ko ya me ya za anya ka ku ni no cha tata cha Pedro gara to no tuma ba cara to ku ini raston jo to no sa cha ta yan dara nya puto ni no to gara sa si sora nya sa to no me tata Jesús sa ya ji za ku nya ba ji ya cha yin ga tu nya to no ni ka tin tu na cha me tata Jesús cha inga ya chi cha Pedro ku cha ndaka tu inga cha Pedro ku cha ndaka tata Jesús nje era kwara ni shi kundo o tata Jesús ni gwanare ni ka china me uran chi inu chi ku chi cha bari saka u sanje u saka u ka china cha Pedro gara ni ka cha Pedro an zin yu cha za chi ku cha dan zin yu ra e ka kwa man sa yu cha Pedro ga chi ka nu tu ku ra chi tata Jesús inya ka ku tu inga tu ku nya nje tu na nya sti cha Pedro ka cha nya no kwa kwe tundo o no ni kana kawa cha Pedro ga na jo cha nya ka kwa nche na ra ka china ko chung ku cha so nya ka Pedro yo bari nya nyora cha sti bi bi na cha nya to no nya na ka chi tu me go na ji ko na jo to no nya cha Pedro yo ra sun che mera ni chikara cha Pedro yo ran sa aston jush nya kun che me aston jush Espíritu Santo ka jo za aston jush no wa cha o cha sin che me aston jush ni ka chika ko ran da ka ni ra to yo cha ko cha apóstol ga kus nya ko cha sa anya ta no aston jush cha nya ko kan che yo cha nyo ko nya chi nyo kwan tu ta ni ku tu ni ra nyo kwan tu ta ni ku tu ni yo to kwa na ka ko ni no ni ra na kwa ko ni no ya chi ni kwan tu cha ni si vitata Jesucristo to no ta tun za to leo no ni ra ku cha so ni cha ka to no ga chi o ka pi to ni ma ndo wani ko ka wani aso aka chi che ora nya bueno ni shi zo ni ku ni me ni ka chi na jo ko ka chi ni nyo sta bia a nyo a ni shi ka ni te to no nya ku ni wa ka bi me ni ra ku ni shi ka ni shi chi ni kwan tu cha ni to kwa ka ku ni no ni ra nyo ku so lu tu nya na ka ni ki bi chi cha ku ni ka chi no ni sa nya to no na ko to ni no wa so nya i kwan tu cha ko ni ra sa ra ni ka ku ni no ko to no ta to na ga jo nya ni que sai quien santo chana vijera y charando tana y excelente en na jo bueno ta sabes to luciana y anda chavi ni santo chana si tata Jesucristo ra zina na jo cha y ka ko ka kona cha ta to
zandu chana ra ye tsao ko pia ka kanan tantu kuna sana ya vanus to ira manisa na era na itora nyakara susa gitu no nyora nyoku atono nyoku kachi cha apóstol Pablo ganya nyoku in carrera nyandio nyoku yandio cha tsini wana cha ino sama ja no tsini utsa njiku ni tunga ka jana jo tono mancha kinda kuna to yo kinda cha wi no to yora nakaka njebi ku ni tsain kira nya batsi ku nya sacha ino wanda tu posto nju te dato na kutuni no nya ki nya na kunjei no kakanora unda tsa ko binda to ka no sa sto jus koi kachiya chara to na kuita gora do go sabaichi che ye to inga no nya kachi me go sa go anjaya gina no anjaya ku to ta ana go koi che nya ka ko chato che nya ka ko tsanya go to no chini un tanto ko nyora yo ku solo nya cuando cha go yo nyo go ska ko nya kachi che pedro te kwe shiti nya ya kwa ko nyo go yo a kai nya nandu wa anandu bi ishino to kwa na sa nya wa no sto jus nyaka ku nyaka cha pedro ya que tono en versículo ahora kai ni punto cha te be chi kibi cha ni ka yu sa anya kwa ni si cuando cha ko to ka ko ni no cha ta to inga to cha na ti ra ka to cha no ba akara nya kwe shiti nya ku kwa chi in ko ni ko yo anya ku inga to kwa nya kwa sini yu unya ndane ko nya ba akunga shino sini yu ndane ko nya ba asa nyara inga tu ba ko te inga tu cha yara nati ite mu lora na kan te ko yara ya kuni wa to no ya sto ju da chi ka an san to di chi ko na un sa to yo no cha kwe nan zi tu ji cha so to ku ba so lu to yo ra to ju na chi je bu ni sa ni ku to ni ko ni to yo ta to ku wa ni ini wi na cha tsika ku ko ni ini wi na cha ka bi to yo ra cha ni na ka ko chi no na ka ko chi no ni no nya yi bi yo ra ji chi ka ku du wa chi ko to no nya yi bi yo to no nya banyak kunonya yibara tatsa lo stonju sha manja no ye no ye yura manja micho miranda senda stonju yo ye bago ja na initsa ga stonju ko no no ye yibira nandan to ko ya to no mera ye ko ka cha ji kunyu no ye banira nan to kuni ainga ni no ko bani ka bini to ya ai ye i no sna bani ni ko cha so ni nda ka ni to ya to no ku cha so ni to ya to no nda ka ni na cha sa ko ni to chi to no ya dan to ku bani mando bani to no ya sa ni ko ka bani bari tato na masani ya na chocha na tanchiko tu buka atu nya ni kan yu cha cha no ega ta tiempo nya cha no ega ra cha garanda kanira insientu bi ga pi anda kanira tu ga cha pona ni cha so tu ga cha ni gi nunda chung sto jush sabi she ni ki cha ikara na kwe kwa me so ni vina na ti na tani una na ni de ini tu arka ka kuna ni ka ku cha bi chira nya anda kani to yo tani kwa na kunda cha bi ni ra kun wa tu cha na si vitata Jesucristo kunja ini nakaka kutu kuna kongaku chatato na manja ini kuni dosa wana ichira nakara kuntu yuna soya kachi me bitono nyara to nako atapun tapu do kara kancha ti anu to sto jus chanyoku ito lukuni yotono yandakani no wani kiwichira usini yucha to jus chika bandi santo wanira na nya inga chanjara nonda kita to kora nanda kan tu shono to no sto jus ko wani nakaka nga chanja